Anjing lebih teu baca cetak mana anu pak Aing ngangga goblok geula aing. Lo tuh yang sering sebelah ya, orang-orang sebelah tuh yang cuma top up koin tuh cuma 1.000. Kalau gua udah ratusan juta ribu ya. Anjing keprokan lah. Ya. Tebas ku aing sia pancet. Mana? Dia keprokan din. Mau Ngobrol ditebas. si Udin keprokan. Lo jelata-jelata ya. Saran gua tuh mending tidur. Hapus akun tidur. Ya. Tiris tep-tep nama emang berada salah aku tep-tep nama. Malahan minuhan TikTok ya. Ya Allah kenceng banget tep-tepnya sini ya Allah. 10k mana 10k mau tong dipakai rewas anjing jelata hungkul. Wadian. Can nyaho di dieu. Aing teh keluarga kerajaan, Bos. Heeh sok. Sini mau HP Store aja HP Store nya 100 banget. Lancar. Eta sa padelaan paling nge-give sama 2.000 koin mentok eta ge. Keluarkeun. Mangga abi mah teh sieun sok. Rek sageledagan sabeula ditebas. Mang teh emang lo dari keluarga kerajaan, Bos ya. Kerajaan rekan iting sejati anjing. Hah? Jelema mah kausap saeutik ngabret langsung kieu. Ini permaisuriku ini sebelah tuh lagi pada ngomong apa ya? Kok nggak kedengeran ya? Saking rumahnya kecil ya? Katanya mereka ngomong katanya kamu ganteng. Jelas dong. Nggak tahu. Iya dong. Orang terkaya dan orang terganteng di dunia tuh mengalahkan Jen Malik tuh Iting. Ya. Tah, jedak teh 100 jelema. Opo 117 jelema din. Sawalang sama wae. Kalau aman mau. Banyak banget. Kayu ini kabeh. Bekantan. Oh, Dirinya ngomong tebas, gampang. Gampang ngelekeun didinya meureun. Abi. Dua nana, amputna alsane siji dua nana. Padahal Coba mawar Aisyah mawar euy. Mawar. Tetep. Bener. Makanya jangan sombong dulu. Udah teh sia dah teh sia oge koplok. Itu nyantai teuing coy ya. Koplok nu aing kan kur 100 tas 11 deui nu aing mah. Skor 2.400 nggak diajak ya. Gak usah berisik kau. Follow atuh ting. Anjing tep-tep nah emang keur Oh nya untuk semua rekan-rekan iting tolong follow si Bekantan ini ya. RI terima kasih hatur nuhun Pak nu tos mawar-mawar kematian. Tep-tep heula tong soak kuno kieu. Naon padahal mana ngabujuk gua. Gak kebujuk gua ya. Ih anjing di asar wujid si Iting ngomong sia koplok keur di langit keluar ieu mah. Tolong cariin yang kayak Timo sama Udin 100 biji jajarin sama saya abisin satu-satu. Atau kalau perlu 200 orang lawan saya. Ya. Soalnya saya nggak main lawan yang cicing. Kayak mana lah? Tong dipakai soak. Tidak. Tong dipakai soak kan ngadarek deh kumaha maksudna teh hah? Ya aing mah. Kumaha heulingna go Udin. Sardin. Dia mah ganjel gila tetepnya Iting asli. Lain mau kieu mau ieu kan ieu si aya si neneng padela cupu sepele teh kan tika urang nyebut hitung sepele geus mah nyebut hitung sepele anjing tipe. Kumaha eta tuh Pak siap aman Pak jangan dulu terlalu keras ya. Kayak gini ngelawan ampas enggak usah keras-keras. Aduh. Ayo datang teh kalah sami atuh keur kieu datang kalah sami. Sami si bau. Halo. Pak. Ini kenapa saya minta lawan yang keras di TikTok kenapa Anda kasih ampas tahu? Iya. Ini kenapa? Kok ngasih ampas tahu? Ngawak-wak heula bieu challenge teh kabeunang, speak challenge-na aing teh apal peletakan pi mana nih. Ini untuk challenge apa ya? Biar Acan bereskeun heula, ya bereskeun lah tes ombak. Kenapa enggak berani ya? Koin habis. Tetep. Udah makan belum kalian berdua? Mau dikasih makan enggak sama kerajaan itu? Sosokan ting. Gandeng sih bekantan, tong suka bangus. Jangan siap kabeh takut aing leuleus anjing.
No, siya alasan wae sardina. Pamalasia tah. Tep euy. Naon ye celana? Permaisuriku, kau mau tetap menemaniku? Permaisuri? Gendong. Aku gendong, anjing gerah. Gendong. Ayeuna berak Ujit, abretkeun. ujit, setting ujit. Mami, ini yang kalah apa ya? Sok tentukeun kumaneh di aduan kumaha ge. Bedak Junjun setengah Bang. cukup ya. Soalnya kalau Cukup. bedak full kasihan bisi kalah. Din. Aduan, jangan kegerengsing kok. Ye. Kata gua kalau motor yang udah standaran gak usah sesuai lawan motor kencang lah. Anjing sakumaha ngabret ke motor bor up kilometer ke pareum udin. Pareum sagede deui ge deuleu aing cekelat. Entang pareum mogok mana dek. Mogok din Sarua sagede kene deui. anjing, sia atuh naon eta mogok jeung pareum teh. Kabe Kau, kabe Pak. kabe. Cici tenang sama Mumi sama Dedi aku ada yang jagain. Kasih Ci. RI, 12 guys, kamu. yang belum berlangganan ya. Sobat-sobat. Mantu. Ci, tahu si Iting buah seum, buah apa? Anjing, iya anjing. Anjing ieu urapan loba cetak. Hayu ini. Sia urapan. Tong sok loba cetak anjing. Uyan. Paduli anjing. Aimon euy, kalem Aimon. Sepicelan orang ngabretkeun kali 2. Sok di ayeuna ancang-ancang. Ini keun modal yuk. 200 jelema anjing moal sieun aing mah. Sok. Oh, 900. Mawar. Udah ieu mah udah diyakin din, kompak din. Kau udah aku sungut. Ada bisa udah siang sama Amira. sungut udah. Mau dong dikejar. Enggak kekejar, Oke. Cok. Oke. Mawar, Cok, mawar, Mo. Ya, ini ya. Udah selesai sebelum Atos. mawar, coy. Acan anjing euy. Acan Udah. mawar. Udah belum? Benang kan. Oh, nge-lag, Cok, anjing. Sorry. Ya, Terlalu ini kan kencang tadi dua teteh. ya. Tadi dua di dia. Tolong anjing tuar sis. Teteh, baudah. Mau dong dituar. Anjing. Mau dong dituar. Ayo, Mami! Mami naon anjing mami waduh. Oh, sabelah geus ngabret bener. Mami! Din siadin abretkeun udin. 5.000 anjing mau pengaruh. Hapus TikTok lah. Goblok. Oke. Mau. Bawa guys akun baru bawa. Asli abi dengan ngerasa bener, abi dengan ngerasa bener. Hah? Iya, Mami ngirim apa Mami? Sia teu ngarangsa naon atuh udin. Kasih ting eta lah soal bing anjing teh. Lo lihat Mami gua sama Pahi ya ngasih karangan sama paus ya karena kan gua kerajaan akuarium. Ya sana nih ya. Ya. Anjing jangan rabreta si Iting demi Allah ieu aing benih hayang datang we keluarga Cemara ieu moal teh di hakan. Asli bener ka aya yang ngajak kasih Iting tah. Mun sok atuh panggil Abret itu udah mau Udin, hayu, udah mau Udin, udah mau sieun. Berat di henteu Pak. Salila keneh ngarenghap keneh mah tong dipikasieun. Maaf. Wah, tong sok lo baca susul eta lah. Bosan aing ngadenge bacotan wae. Eleh kali challenge naon? Ini yang sebelah. Aduh, tolonglah. Ini permaisuriku nanti sama Dari hal Kakanda kita pergi ke suatu pulau, kita beli pulau, oke? Kita pulang aja ke Kayangan yuk. Jangan ke Kayangan, nanti saya nggak bisa terbang soalnya sudah digade, ya? Oke, si ini saya. Acan naik nu lain. Aisyah Udin kunaon sia anjing perem-perem wae bagong. Ngerasa Ingat din teh mun kaben kitu semangat we. Semangat sia anjing mun keur kaben kitu teh. Nunggu itu koplok. Duh sia anjing. Kita selalu buat semangat. Allah. Dulu sungut si Iting tak udah akan mulai teh payang. Sok Din semangat mo. Da anggar mau bisa nyusul aing. Anjay. Legek teh aing legek. Bawa. Halus teh legek na cow euy. Halus lagi kena halus. Terima kasih permaisuriku. Salah. Raden Iting. Raden Kakanda Iting. Ya. Kudu tiluran deui mah Saya Iting lah hidang sa akun aing kumaha Iting gak kasih goblok.
Astagfirullah, iya anjing. Band lagi. Oh, sih masih bekantan. Si. Anjing bener Din, bener tah kudu kitu, kudu nyerenteng. Gas, atuh lihat, bobo bener. Nah, jika mesin naon enggak. Gas. Kon. Carekan ku tetangga ta anjing, carekan ku tetangga ta anjing, ngecedog langsung. Panik sia ha. Tau. Aya nu nembak di si Udin, oh berarti aya sakitu di si Udin. Mang Iting Din, sebelah katanya bedakan nembak. Din. Mang Iting sebelah Bedakan katanya Din. nembak, lain nembak itu mah ngaganjal ku krikil. Gua mah ngomongnya itu. Lu mau dikan. Kapake tuh. Enggak gajah. Kapake. Maaf ya, di kerajaan ini Iting tuh siapa di sini yang mau cekodam ya? Yang cekodam. Pernah kompak ayeuna aing meunang. Ayeuna meunang. Enak. Oh, Ayeuna meunang. menang. Oh, mimpi di mana, Mo? Cicing weh heula tungguan tingalikeun nya. Urang teh tadi teh canita tep-tepnya, canita tep-tep ya kabar udah. Ini kabeh naon? Untuk seluruhnya. Rekan Iting. Gas. Persiapan. Tep-tep dalam hitungan 3, 2, 1. Tep-tep layar. Ini kabeh. Kemana tuh anjing ini? Kumaha ieu? Lah. Tep-tep anjing tep-tep tep. Tah enak karek nita tep-tepnya. Tep. Iting tep. Hayu tep-tep na doang nu berat teh ieu teh. Penonton mau mundur. Kabeh euy turun nu legeg teh kudu dituang. Bismillahirrahmanirrahim. Celeng ah. Kabeh Mami, gentraan. guys, polo mami guys. Kuat Yang na yuk. Pangkuat mang. Cici urang yakin. Asal yakin menang. Asal yakin, ele. Jing asal yakin eleh. Bisa baut. Ayo paut ini paut. Guys, Topik. Kari. kayaknya sebelah bakalan menang guys. Apa gitu? Tapi bohong. Ayo. Pale. Ini